Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba ho kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya munani Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru akomakomeye yarebana n'umutekano. Turaza kubabwira ko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru umutekano muke watumye abana barenga 5,000 bacikiriza amashuri, biro bikaba bimaze gusohoka muri raporo ikomeye maze kujya hanze. Turaza kandi kubabwira inkuru ibabaje cyane muri Warikare aho rero ubuzima bw'abaturage batuye Berusa n'ahitwa Rusamambu bakomeje kugenda bagira ibibazo bikomeye, aho bivuga ko bari guhatirwa guhunga n'izasarambwe bitewe nuko bari kugenda bakoreshwa imirimo ikomeye. Turaza kurebera hamwe ibikubera muri groupement ya Ikobo no mu gisagara cya Berusa ndetse na Rusamambu, nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara muri raporo zikomeje kugenda zijya hanze, zigaragara ibiri kugenda bigaragara ko bari gutegekwa n'izasarambwe gutwika ibiti ndetse no gutema ibiti byo gukoramo inkwi, gutwara amazi, gucukura imisarani cyangwa gukora indi mirimo itari mu bushake bwabo, byatumye benshi batangira kuzinga utwabo bakaba bari guhunga. Turaza kandi kujya kuri page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano. Turaza kubabwira ibijyanye n'inkuru y'inshamugongo iri kugarukaho cyane mu binyamakuru bitandukanye, aho abantu b'abasivili baguye mu mirwano ikomeye yabereye mu masaha atambutse muri Sud Kivu. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye, aho abantu bafite ubwoba bukomeye bitewe n'imyitwarire ikomeje kugenda igaragara ku mpande zombi zirebwa no guhagarika imirwano. Abaturage bifuza ko haba hose serafi ariko bakabona ibintu n'ibyoroshye. Turaza kwinjira tubabwira ibiri kubera muri territoire ya Kabare. Turaza kandi kwinjira kuri operation zikomeye ziri kugenda zikorwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB na FARDC mu gucungira umutekano nga mu gisagara cya Uvira. Turaza kwinjiraho neza tubajyane mu bice bitandukanye tubabwira ibiri kuhabera. Turaza kandi no gukomeza kubabwira amakuru akomeye y'ibiri kubera muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko guverinoma ivuguruwe. Nubwo benshi rero bagarutse kuri ubu, Patrick Muyaya yarahiriye gukorera ikintu kidasanzwe izasarambwe, ibiro ndetse n'ibindi nibyo tuyogaruka mu buryo burambuye tubabwire byinshi. Turaza kubabwira uko ibintu bihagaze bijyanye nuko kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara, aho bitangazwa ko Patrick Muyaya yamaze gutegura ndetse no kunoza ibijyanye n'ibigomba kuba bijyanye kandi na raporo ikomeye iherutse gusohoka y'abaturage barenga 300 bivuga ko bishwe n'izasarambwe. Bikaba rero ari ibintu kuri ubu ngubu abo ku ruhande rw'izasarambwe bahakana bakavuga ko ibiba ndetse n'ibitangazwa bitajyanye n'ukuri. Patrick Muyaya akaba rero amaze gutanga ingamba z'ibigomba kuba nyuma y'uko yongere kugirirwa icyizere na Kisekedi Chilomba kongera akamushinga ibijyanye n'ububanyi n'amahanga, ndetse akaba n'umuvugizi aho yamushinze ibijyanye n'itangazamakuru, ndetse akaba n'ubundi yasubiye ku mwanya wo kuba umuvugizi wa guverinoma. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru akomakomeye akomeje kugenda agaruka nuko Madamu Judith Suminwa nawe yahaye abo bagomba gukorana morali yo gukora akazi kabo ndetse abizeza ubufatanye. Ni mu gihe rero Judi Wagner uyu w'ububanyi n'amahanga nawe yarahiye ko agomba gukora diplomasi igomba gutuma izasarambwe zifatirwa ibihano ku ruhando mpuzamahanga. Banywanyi ni muze turebe uko bimeze, turebe uko ibintu biriko biragenda bitegurwa mu bice bitandukanye. Gusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye itushonda sabone wiyongere mu muryango mukuru uwa mugari ho batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomakomeye tubashyikiriza ngaha bizibanda cyane ku makuru akomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka yacu tuyahere mu bice bya Ikobo, aha ni muri Warikare, turebe uko bihagaze bizasarambwe ziri gushinjwa ibirego bikomeye.
muri teritwari ya Walikale ubuzima bw'abaturage bwo mu gisagara cya Berusa n'ahitwa Rusamambu burimo guhinduka nk'inzozi mbi zitagira aho zirangirira, mu gihe rero ubutegetsi bw'imitwe yitwaje intwaro bukomeje gukomera mu bice byinshi za Kivu y'Amajyaruguru. Ubuhamya butangwa n'abaturage bemeza ko AFC iri gukoresha uburyo bwo gutegeka imirimo y'agahato aba baturage ku buryo ubuzima bwabo bumeze nk'uburi kujya mu bihe bya kera. Aba baturage benshi baravuga ko mu minsi yabo yisuka mu bikorwa byo gukorera bikorwa bigaragara bibangamye, byaba rero ari gukata inkwi, gutwara amazi, gucukura imisarani cyangwa gukora indi mirimo itari mu bushake bwabo. Biravuga ko rero ibi bikorwa bitarobanura kandi ntibatoranya, kuko ababyeyi, urubyiruko ndetse n'abana b'ingimbi bose basabwa kwitabira ibi bikorwa kandi kwanga kubikora bigafatwa nk'icyaha gihanwa ndetse kikaba kirimo gutoteza bikomeye abaturage babyanga. Biravuga ko AFC iri gukoresha uburyo bwo gusaba abaturage gukora imirimo mu byiciro bibiri: imirimo isanzwe y'akazi kabo ka buri munsi nko gutema ibiti zijya mu birindiro by'izasarambwe, gukurura amazi yo kunywa no gukoresha imihanda, gucukura imisarani no gukora amasuku y'ahabera ibikorwa byabo. Hari kandi imirimo y'igihe cy'intambara, gufasha mu kubaka ibirindiro bishya nko gufata imifuka bagapanga imicanga hagiye kubera urugamba ndetse no kugenda bacukura indake, gutwara ibikoresho n'amasasu, kurinda ahantu runaka ry'abarwanyi baba bari mu bitero. Abaturage baravuga ko iyi mirimo iba iteguwe mu buryo busobanutse buri cyumweru, urubyiruko rufite iminsi rwandikiwe ku rutonde, bigatuma rero nta muntu n'umwe ukwepa. Umuturage uri mu kigero cy'imyaka 24 watanze ubuhamya aragira ati: navaga Berusa icyumweru kirashize, abasirikare badusaba gukora ibintu byose, iyo batabashije kubona inkwi abaturage tugomba kuzibashakira. Tw'urubyiruko nibo bacuza umusaruro mwinshi. Buri cyumweru tugomba kujya mu ishyamba tugakata inkwi tukazitwara mu birindiro byabo. Ni ibintu bibabaza cyane iyo wagize wigeze ukwiriye igihano gikurikira gukubitwa cyangwa gufungwa. Nge sinashoboye kubyihanganira, niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo guhunga. Uyu rero ni umwe mu nsoresore zamaze kuba zava ahangaha, aho bitangazwa ko ibiri gukorwa byose byibasira urwaruka ku giti gira intangere. Uyu musore avuga ko yakoreshejwe imirimo itandukanye, harimo gutwara imifuka y'amasasu mirometero birenga 15 mu buryo bwamuteye uburwayi bw'umugongo. Avuga ko nta muntu ushobora kubaza impamvu iyi mirimo ikorwa, kuko kubibaza bifatwa nk'agasuzuguro. Umuturage wa kabiri ni umudamu uri mu kigero cy'imyaka 31 utuye muri Rusamambu. We aragira ati: muri Rusamambu buri gitondo nijoro abagore bose, yaba uwashatse cyangwa utarashaka, dukora nkaho turi abakozi babo. Umugore wese afata ijerekani y'amazi akajya kuzana amazi akajyana mu birindiro by'izasarambwe. Nta gushidikanya ibi byabaye imirimo yacu ya buri munsi, twabaye tumenyereye, ariko suko bidutera ibyishimo, ahubwo nuko tutabona ukundi twabikora. Uyu mugore aravuga ko hari igihe akora urugendo inshuro ebyiri ku munsi, rimwe mu gitondo hakiri kare, indi nimugoroba yashatse gusiba bitewe n'uburwayi cyangwa abana. Abasirikare baza kumuhamagara bagakoresha amagambo arimo gutukana ndetse no kumutera ubwoba. Umuturage wa gatatu aragira ati: mfite umugore n'abana 9, kubabeshaho utari mu murima wawe birangoye cyane. Utekereza umuntu uza kugutegeka mbere y'abana bawe ngo umutwikira amazi cyangwa ngo umutemere ibiti cyangwa ngo umukorere imucukurire imisarani, bigucisha bugufi imbere y'abana bawe. Nifuza guhunga, ariko aho nagana hose nta bushobozi mfite bwo gutangira ubuzima bushya. Uyu mugabo aravuga ko kuba uyu muryango afite munini bituma atabona amahitamo yo guhunga nk'abandi, ahitamo kwihangana, ariko avuga ko ububabare bwarenze urugero no kwihangana. Abasore n'abagore bafite imbaraga z'urugendo ubu barimo barahunga, cyane cyane bajya mu bice biri hagati ya Walikale cyangwa mu bice byegereye Goma. Abasigara bafite impamvu 3 zikomeye: kubura ubushobozi bwo kujya mu miryango, bwo kwimura imiryango, gutinya inzira z'amashyamba zicunzwe n'imitwe itandukanye, kuba bafite amasambu yaho bamenyereye bakumva ko batasiga imyaka bahinze.
kwiheba no gucika intege mu mitima. Abaturage benshi baravuga ko batagira icyizere cyo kubaho. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina biravuga ko naryo rishobora kuzaba nubwo kugeza ubu ngubu bitaraba. Iyi rero akaba ari inkuru iri gutangazwa n'ikinyamakuru gikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizwi nka Autorité pour CD. Berusa na Rusamambu ko bimeze ni nk'ahantu kuri ubu bivugwa ko hakomeje kwibasirwa n'ibikorwa bikomeye kandi bibangamira bikomeye ibijyanye n'ubuzima bw'abaturage. Reka tujye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko ku munsi wo kuwa kane ku igenekerezo rya 7 Myandagaro 2025 hari amakuru akomeye yagiye hanze mu bice byo mu midugudu yitwa Kasheke ku mupaka ugabanya agace ka Karehe ndetse na Kabare nk'uko bigaragara ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. aho rero uwatanze amakuru avuga ko hari amaraso yamenetse bitewe n'imirwano ikomeye yabaga hagati ya AFC ndetse na Wazalendo MDLC. aho rero amahano yakuriye ibitero byatangiye mu gitondo ubwo izasarambwe zashyiragaho igitutu ku basirikare ba MDLC bari mu gace ka Makombe. hiyongereyeho ibitero bizakurikiye ku cyicaro cya MDLC giherereye i Kasheke. Amakuru agaragara ndetse ari kutugeraho muri Kivu y'Amajyepfo ni hamwe mu duce twagiye tugaragaramo umutekano muke mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse akaba ari no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikomeje guhangana ku butaka, amazi ndetse n'ibindi bikomeye n'amacakubiri bikomeje kugenda bigaragara nk'uko amakuru adushyikira bigaragaza. Umutwe w'izasarambwe washinzwe mu mwaka wa 2012 wasimbuye ibikorwa bya gisirikare zagiye biba mu bihe bitandukanye ndetse wongeye kuvumbuka muri 2021 nyuma y'igihe kirekire cy'amahoro make n'ubundi yagiye agaragara muri bice nyuma y'amasezerano ataratanze umusaruro yasinyiwe i Nairobi. Izasarambwe zashyize imbere icyizere cyo guharanira uburenganzira bw'amoko y'abanyamurenge mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ariko ibyo bice byateje impaka zikomeye hagati y'abaturage n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye. Umutwe wa MDLC uzwi nka Wazalendo ni umutwe w'ingabo wagiye ushinjwa gufasha leta ya Kongo mu kurwanya uyu mutwe w'izasarambwe, ariko ukaba uwo ugaragara cyane ubwo izasarambwe zageraga mu gace ka Kare ndetse na Kabare. Iyo mirwano ikomeje kugirira n'abo abaturage batuye muri ibi bice, bikaba rero bibasigiye ibikorwa bikomeye cyane by'ubugizi bwa nabi. aho mu gitondo cy'ejo kwa kane ku isaha 3 za mu gitondo izasarambwe zatangije ibitero by'ingufu nyinshi mu myanya yagenzurwaga na MDLC mu gace ka Kamakombe harimo na bimwe mu biherereye muri Kabare. Iyi ntambara yahise ikomereza ahitwa Kasheke ku cyicaro cya MDLC, aho abayobozi b'uyu mutwe barimo umuyobozi w'icyicaro wita General Imani Shabani ahise ahangana n'abarwanyi b'izasarambwe. Inkuru zizewe zitugeraho ziva ahabereye ibingibi bivuga ko kurasana gukomeye hagati y'impande zombi hakoreshejwe imbunda ziremereye n'imbunda zoroheje kugeza ku nimugoroba. Abaturage bari hafi yaho intambara yaberaga bababajwe cyane bikomeye n'ubugaragaza n'amasasu y'ibyagiye biba. Umubare w'abaturage baguye muri iyo ntambara kugeza ubu uracyari ku rugero rwa 4, abandi benshi barakomeretse harimo abana, abagore n'abasaza. Izi mfu zitagiraho zibarizwa zikaba rero zikomeje kugenda zibabaza abaturage. Imirwano yageze mu gace kazwi nka Shembayo kuri kilometero 3 uvuye mu gisagara cya Kavumu, aho kurasa gukomeye kwakomeje kugeza gushyira mu bice bitandukanye. Uwimana Jeanne utuye mu gace ka Kasheke yasobanuye ko yabonye imirwano yibasira aka gace kabo. Ibyo twabonye uyu munsi nibitangaza, amasasu yaraturutse hose, abantu bahorahunga batazi aho berekeza. Natakaje umugabo wanjye muri iyo ntambara n'abana banjye barakomeretse, turahunga tutazi iyo tujya. Umutekano wacu wabaye icyifuzo cy'ikirenga. Undi muturage utuye ahangaho umuhinzi yagize ati sinigeze ntekereza ko intambara yakomeza muri aka gace kacu, twataye imyaka myinshi dutera imirima, none ubu dusabwa guhunga tukitunga kubyo tugasiga imyaka yacu. Nta mbaraga zo kubaho neza kandi duhangayikishijwe no kumva amasasu arenze imisozi. Uyu akaba ari umuturage
uvuga ko yifuza ko amahoro yagaruka bakongera kubaho mu byabo kuko babona ko bari mu bwoba bukomeye kandi bibagiraho ingaruka ikomeye. Yagize ati muri iyi ntambara ibyiza byari ugufasha abakomerekejwe no kuba bajyanwa kwa muganga. Intambara yabereye ahangaha Kasheke no mu bice bituranye n'ahangaha iragaragaza ukuntu ubuzima bw'abaturage bubangamiwe n'amakimbirane y'imitwe itandukanye. Abaturage barahungira ku muhanda, abana bagasiga batabona amashuri, abagore n'abana barahura n'ibibazo bikomeye by'ubuzima bubi kubera gutinya kubura ubufasha. Ibigega by'imfashanyo z'abaturage biri kugerwaho bigira ikibazo gikomeye kuko amakuru ava mu miryango itegamiye kuri leta n'abashyitsi b'amahanga igaragaza ko bamwe mu barwanyi bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo iyi ntambara yatangiraga, inzego za leta na MONUSCO bashyize ingufu mu kugenzura no kugerageza guhosha imirwano nk'uko bigaragara, ariko kuri ubu ngubu byaranze imyaka igiye kuba itatu irenga amakuru y'imirwano ariyo akomeje kugenda aturuka muri ibi bice. Nk'uko rero bigaragara, Perezida Tshisekedi Tshilombo nawe akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wongere ugaruke, ariko kugeza ubu ngubu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ibintu bitameze neza, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane umunsi ku munsi. Hagati aho rero ibibazo by'umutekano byo biragaragara mu gihe amashuri menshi yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yari yarangitse bikomeye mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025 aracyari kare mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Myandagaro kubera impinduka mu ngengabihe mu bice by'ahitwa Mwenye, aho ikibazo cy'umutekano muke cyatumye abana barenga 5,000 bava mu mashuri burundu. Ibi bikaba byaratangajwe n'inama y'urubyiruko y'akarere ka Mwenye ivuga ko ahanini byatewe n'ibitero by'abarwanyi b'imitwe ya ADF byibasiye ibice bitandukanye mu kwezi kwa mbere bigahitana abaturage bigasenya n'ibikorwa remezo. Nk'uko Prince Kasanyo, perezida w'inama y'urubyiruko, yabivuze, imiryango myinshi yahunze kubera impungenge z'umutekano, ishuri rikaba ryarasigaye ritarimo abana n'abarimu. Hari naho ibyumba by'amashuri byahinduwe ibirindiro by'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bikarushaho gutuma ubuzima bw'abana bujya hasi. Uyu yagize ati umwaka w'amashuri ushize washegeshwe bikomeye n'ibice bitandukanye byabereyemo umutekano muke wabanje guhungabanywa n'igihe kirekire. Abarimu bari mu myigaragambyo ya nyuma, hazaho ikibazo gikomeye cy'umutekano muke cyateje impunzi nyinshi mu baturage. Ababyeyi benshi bo muri ibyo bice babaye impunzi ntibashoboye kujya mu mirima yabo kubera ubwoba, bigatuma bananirwa gutunga abana neza. Ku bijyanye n'amashuri, ibyo byatumye abana barenga 5,000 bata ishuri. Ni imibare iteye impungenge cyane, bikaba ari ibyatangajwe. Yakomeje avuga ko asaba ingabo za leta FARDC ku bufatanye n'iza Uganda UPDF kongera ibikorwa byo kugarura umutekano n'amahoro mu bice bitandukanye nk'uko babivuga, cyane cyane mu bice byitwa Ankere, Mausa, Mandiria n'ahitwa Biambua kugira ngo hoherezwe ibintu byongere bigende neza. Mu gace kahitwa Njiapanda, abarimu batangaza ko hafi 60% by'amashuri agifunze kubera ubwoba bw'ibitero bya ADF. Umwe mu barimu yabwiye urubuga Actualité.cd ko iyo amasomo akomeje abanyeshuri badashobora kwibanda mu masomo yabo bitewe no guhora bahungabanywa n'inkongi z'umuriro hagati y'impande zitandukanye, no kuvuga imirwano. Umuyobozi w'ishuri ribanza utashatswe amazina yatangazwe yavuze ko amashuri yangiritse cyane utabona inkunga iva kuri leta ya Kongo. Yasabye minisiteri ishinzwe amashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'ay'imyuga gufasha abarimu, n'abayobozi gusubira mu duce twa Viyunga n'ahitwa Mabambi ubu bigenzurwa inzego z'umutekano zikaba rero zishobora kuba zabafasha. Minisitiri w'uburezi Laisa Malu Dinanga yatangaje ko intambara imaze gufunga amashuri 2,594 mu buseruko bwa Kongo, ihungabanya uburezi bw'abana barenga 1,000,000 mu bice bigenzurwa n'iza Sarambwe. Hari hagegeranye bigaragara ko rero amasomo ashobora gusubukurwa. Ikigo UNICEF nacyo cyagaragaje ko mu ntara Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo abana barenga 1,600,000 batari mu mashuri, harimo 795 bavanwe mu byabo n'intambara kuva muri 2025 yatangira. Benshi muri bo ni impunzi z'imbere mu gihugu. Imibare ikaba yerekana akaga gakomeye kagwiririye ibice bitandukanye bya Kongo, nk'uko rero iyi nkuru ikomeza kugenda ibigaragaza.
mu yandi makuru ahari kandi dufite ibimenyetso nuko kugeza ubu ngubu Amin minisitiri uyoborwa na Bishop Rwakabuba yongeye kugaragaza intego yihariye yo guhuza abanyekongo b'ingeri zitandukanye abigisha kubana mu mahoro no mu bwumvikane. Ibiro bikaba byaragaragaye mu giterane cy'iminsi 3 cyabereye Kamanyora mu karere ka Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko Bishop Rwakabuba yabibwiye ikinyamakuru, iki gikorwa si gishya ahubwo ni gahunda y'imyaka myinshi imaze igenda biba. Yagize ati igiterane nk'iki twagitangiye mu myaka myinshi ishize kandi turagikomeje, duteganya kuzagikomeza mu turere twose dufite umutekano harimo Nyangezi, umujyi wa Bukavu na Goma, Minembwe n'ahandi. Uyu muyobozi w'itorero yagaragaje ko intego ye atari izindi nyungu ahubwo ari ukwibanda ku nyigisho zubaka ubumwe n'amahoro mu baturage, aho avuga ko bagomba guhuriza hamwe amoko yose y'abanyekongo bakabigisha kubana neza nta mvururu. Ngayo nguko banywanyi, ni nuko dusoje page amakuru akomeye yaragezweho. Niba ari ubwa mbere dukurikiye cy'icyo ndasabone yongeramo atazongera gucikwa n'amakuru akomeye yibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.